ngoba wena uhamba nathi emaxesheni onke hlala usibambile isakho isakho Jesu uthembekile kukani osiyekelanga kwiziphithiphithi zonke kosethwe namandla hlala unathi Jesu kosethwe lumileyo siyabonga ke kungani nawumntwana akho ezawuthetha ngendaba phinda Jesu uthethe ngayo baba wethu namandla ngena kuye ube ngolizwi Thixo wethu ingcwele thetha naye kumkani siyabonga Thixo wethu sibonga wena ngomsebenzi wasinika wona kunzima ngoyingcwele kodwa usinika amandla okuphakamisa baba wethu namandla sibonga ukwazi ukuthi wena usizi wethu ngoyingcwele emandleni osinike wona wenza ukuthi somandla siyahambe ngawo ngoba siyayazi ukhona usasinikeza amandla okuphakamisa egameni lenkosi uJesu amen Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Siyabonga. Jesus. Sithenkosi singahlala phansi. Okumsuzwana. Sizophakamisa umntwana kaThixo ezawuza phambili. Hallelujah. Amen. Ngibulise ke. Otata, omama, brother, sisters, abantwana abancane. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Siyambonga ke uThixo. Jesus. Ngoba esithwele nangelixesha. Hallelujah. Qhubeka nathi. Sizawuthi thu. Jesus. Siye phambili. Sizawuthi thu siye phambili. Hallelujah. Sizawuthi thu siye phambili. Polisa lutaka Maqashu. Esekhona phakathi kwethu saqhula ngalo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Singabukala late ke bantu. Singabukala late. In fact, siye late ezweni. Hallelujah. Complain Washington. Complain akhonolekana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And now we are to Bethesda Putana call. What are they? Job out of where 14 days like to make a leg. And to make a leg getting up on the system. Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Yeah. So yes, we let you get back. You don't feel this. Everyone, yeah, go back to check. I'm going wild. I think I can go to one night. Hallelujah. Amen. There is a spirit. There's a Bethesda. Yeah. Oba sithi siyoloba inhlanzi ebezikhona ezisesitolo ezisesitolo Yeah. ziyantshontsha zama sokusekela aphela uMandela njengoba kusindiswa abantu ngekonti abazalwane abethu abasha the reason awungaya kuyithole xa umbuzo umzalwane uzawufumana ukuthi ndiyaxolisa tata. That is the answer. I don't know, maybe I'm anointed ngokuthi ndixoleke. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You see, umzalwane uba ushumayela kuye uzibele verses ofika umtshengisa bezidudla ayobambelela kuye. There is a verse in the Bible 18. Xolela kayi 7 times 70 per day. So now the city ke class
clarify la verse kubazalwane ebona sebathi andithukhele ukuthi ixolela kayi-sometimes 70 days sozasixolela. That is not my teaching. Into yokuba umzalwane makadonsela lapha afuna udonsela no. Nditsho ke ngoku ke kwaba batsha ke ngoba yazi bananzi njalo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I always pray ukuthi nizuse obrother enkonzweni naba sebekhona. Amen. Which means it is my answer. Jesus. Hallelujah. So, and I will always pray. Yeah. I will keep praying. Yeah. Ukuthi babambeke bangaphumi. Nkosi yami. Amen. But the problem is, you see, impuku ubayombe isigodi. Okay, ndiyeke kuba yakwazi ukwazi. Intuku ubayombe isigodi. Uncunya ngesixhosa. Ufika isnake singene phakathi. Ibiphumile intuku, but now xa ibuya kunesnake. Ngoba ingena iva ngebite eyikhuphela ngaphandle. But now xa ndikhompera lento abazalwane bane-problem yokuthi xa ufika abanye abazalwane baqale babe jealous. Okay. Why? Because they think ukuthi aba bafika emva bazothatha izitulo zabo makasithatha isitulo sakambe naso umuntu emke naso asaphinde xa kuyekozwile aseke ukuthi bafuna ukuzothatha isitulo sakhe. My God. Nkosi yami. Banengxaki nocinga ukuthi bazothathelwa izihlalo. Akekho umuntu odesperate for uba mchairperson enkonzweni okanye abe ngu-secretary or abe kuthiwa yintoni pressure because zinengxaki ezazihlala. But now the jealous eyibe khona ukuthi ubona ngifikile ngendlela ethi ngayikuzona ingathi uzangiswaya umfundisi ndibe ndingasabonakala. That is the big problem. We need abazalwane abathi I'm here to worship God. Not ukuthatha izinto zonakaza kuthatha. Each and everyone okuyo apha ukhona because of his or her problem. So now udinga uyidiscussa noThixo not nomzalwane. Hallelujah. Jesus. Yabona basengxakini abantu ke nditshoyo ba ndithi banovi. You see as bakuvisualize nje ngoba i-live kwabanye abayibukelele ngithi. Bathi bavisualize nje. Yabonwa ngabanye. Yabona. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nawe ke xa ufetha omnye ushumayelo uzopha kubona umameli yakwetha. Jesus. Uyakwetha. Amen. Nodlalayo enkonzweni manje ehleka into angayaziyo uzothi uhleka yini wasathola uthi futhi mayigqithele camera lena sikubona nasibonisa. Njalo. Hallelujah. Amen. In-life esivansile and izaba-life until uphume ingozi. Hallelujah. Amen. Ithi ke lento ke ezithetha le idinga umthandazo. Idinga umthandazo. Ithandazelwe because ayenzeki apha kuphela. You see this attendance ikhoyo apha. I'm praying ukuthi ihlale bonke abantu balapha babe khona until uzofika icawe ogqiba siphuza isithethe siphinde nangenye icawe but I trust God ukuthi uzojala. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ufuna uzibambe brothers sibelapha ecaleni kwamnyama naso. Sibambe tata. Yo. Brothers esifuna uhamba noThixo. Usibambe sisi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ifuna kakhulu lokhaya lo wangapha emafondweni naye. Emfondweni noma inyanga babona okhaya. Impondo yelo. Hallelujah. Hallelujah. Amkhaya. Baba angaphunguki. Angaphunguki. Because you know ifuna you see this Evangelical yasezilokishini inzi. Yo. But uThixo usincedile sisishumayele ebantwini abangosikhumba mnyama. Hallelujah. Abasuke emakhaya. Jesus. Abasuke ezinganeni. Abayaziyo lento ukuthi ke hayi asuka ngamakhaya sezegoli lingekho ivangeli likhona kanti lento yasekhaya ikhona nala.
So abesimama abomagini dinabo brother apha dine sisters. So that really be heart of emakhaya, which means inyaniso mandingena pha kubo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So you see, ukhona ke nenye ingxaki dibekile dijongile leke yokwenziwa khona lana uthiwa umuntu xa zayibiza nje kahle uThixo uzandekele ndawo ususe kubuvangeli wazibeka bendawo kuyo xa zibeka nje kahle umfana xa bebheke entombini wafika ingekho khona leza mncamela kuye second choice second choice Jebik second choice ukrebile phase krebela lapha asifanga befundisa ukrebelwa kubo bethina Uthi wabukhanda into zakho ngapho uvile ngelizwi uthi khande singavumi uthi usofika basuke isanduphile usophila ngqe umki Yo. Baleka. uphilile sambeka izandla kwaphela ungqe umki ngoba ke iBhayibhile isono sakho kanye isifo uba siye sakhutshwa kuwe asinke kuphela silungela kude nawe sibheke uba uzophola nini uphola kwakho singene but asigqibi ukuhlala siyithi iBhayibhile siyaba siyokhangela amadimoni ayi-1000 abuye azothuthisa kahle which means asikeke isoluka yange edwabeni sizawuthi iBhayibhile xa umane ugalela umhlaba sithi iBhayibhile angeni nangena wena ngiyokhangela omnye ofana nawe Jesus. ngoba khona abantu okwakuthiwa ubekwa isandla ku-free beza nje uba ya ngizawubekwa isandla bengcono bathi ndibe ngcono asithandazele uba ibangcono usithandazele uba phila Nkosi yami. xa uphilile babaleka ayisimshaye sibethatshaze adiliva selila leyo uthambisa amahashe awubutshaze hayi ke ezike kule yasezulwini vaselini xa sephilile uyaqala phelathi ndithi ndiphume ndihlale akazazi ukuthi ndithi soke asinabo wabo mfundisi singaba bakathixo ukuthi silizwe sindiswa ungadlali ngathi ayambesi konditsho kwabangekhoyo Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Please ningaphumi kuThixo othi ndizawuphuma kuThixo ngakathi hayi ndizawuthi amen talk about othi ndizawuphuma mna kuThixo ngakathi mna ndizawuthi amen emveni koko othi naso ziphume kuThixo zawuhamba naye akhokhele ndibe nomzolo isidima apho ndiye ndafikela exesha loba lomzi ndibe yindoda phakathi kwamanye amadoda engcono futhi makathi isandla sakhe ingathi abazikho abanye baphakamisa ingathi babuza umbuzo esikolweni bezawuletha haleluya Amen. haleluya akhona abangaqondi bazawuhlala kaThixo listen andithi athi beyindoda anibexodo kuphela na uyiyo Ewe tata. ithi iBhayibhile ayithetha ithi all men which means ayibhekisi kubesifazane kumadoda okanye uthi isibiza ngoba singamadoda kaThixo phamisa sana uzayibeka lena uthi nayi zawuphuma mna kuThixo ngeke ingathi bakhona abatshoyo khona abatshoyo hey bashumayele mfundisi bakhona abantu abaneqiniso kaThixo okay ke abosisa bathi mina soze ngiphume uthi umhlaba ndakabi ayinayo ndoda mna ngincubisa phamisa sana osisa bathi soze Hallelujah. yabona yose wena uzophuma uThixo kanga phamisa sana hayi ke moya ingcwele uzawuzakukhona Hallelujah. naphelele khona moya ingcwele uzawukhumbula kahle Yeah. futhi awuzoqhela uzawuhamba nawe kahle haleluya Amen. inyawo esisizweni lenkosi ntwana kaThixo ezawugqibezela beqalile esizaqhubeka nabo sana sishayele izandla eseza ngaphambili
iyamangala uma ngibheke emuva uba wena ungena mina Hallelujah. Shala phansi. Uthi bantu likhulu wanibela Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Tena siqabela uThixo izandla. Hallelujah. Unesithatha umfundisi nomama ngegama likaKristu Yesu. Amen. Ulisa kwitim, Jesus. ndibulisa kotata, kobhuti, Jesus. omama, kosisi, nakubantwana abancinci. Amen. Jesus. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Ndicela nje namhlanje ukuthetha nento endifuna nomntwana nje ongaka ngalo usemva nje athi noba sefuna ukusidla isona ongakwazi. Hey, Nkosi yami. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ya izolo uThixo ushiye isithembisile uba uzama usicacisela uba xa kuthethwa ngobukumkani bakhe kuthethwa ngantoni. Jesus. Hallelujah. Amen. Now xa uThixo edala ndinqolele bathandekayo namhlanje uthanda uba mkhulu apha ezweni. Amen. Nkosi yami. Amen. Benzela uba nawe xa unexesha ufunde izinto bezithethwa apha kuThixo. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Xa uThixo edala ngoGenesis 1 verse 1 ethi iBhayibhile ekuqalekeni uYehova uThixo wadala amazulu kanye nehlabathi waye wagqina. Amen. Amen. Now sivo verse 2 esithi kwamnyama ehlabathini. Jesus. Uthi umhlaba wangenayo neshape le Hey, Nkosi yami. ungena form Jesus. kugcwele amanzi nje enzonzobila. Amen. Amen. Now uverse 2 ufundisa prophetho uIsaiah 14 from verse 12 13 14 wakuvezela uba yintoni enzekileyo kakhulu verse 12
uthi King James, "Oh Lucifer, how have you fallen?" Then uphinde ufunde uEzekiel 28 from verse 1 to verse 11. Wova pha uba ukhona lo muntu uye wawa ezulwini wazomosha umhlaba odalwe nguThixo ubumhle. Amen. Then not Jeremiah chapter 4 verse 24 and 25 wonqina the same thing. Amen. Now uverse 1 kaGenesis 1 uchaza ubukumkani bukaThixo buphelele gabalala. Amen. Now uverse 3 waphinda uThixo wenza lento okuthiwa yi-recreation, wadala kwakhona. Amen. Ekudaleni kwakhe wahamba kuverse 26 wenza umuntu ngokomfanekiso wakhe yena Thixo, waze wamnikeza igunya ke phezu komhlaba uThixo abelawula yena ezulwini. Amen. Hallelujah. But ngenxa yesono somuntu omnye. Amen. Amen. Isono asingeni ngenye indlela. Yeah. Once awabi nalwazi kulula ukudla isono. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. That's why ke nakwezinye inkolo esemagqesheni, because abanalwazi. Nkosi yami. Uthi Hosea 4 verse 6, abantu bam bayatshabalala ngenxa yokuswela ulwazi. Jesus. Yabona xa bekhonza baseqhuba baphuma batshaya icuba, abanalwazi. And there is no knowledge without Christ. Hallelujah. Akho lwazi ngaphandle kaMoya Ngcwele. Yeah. Amen. Hallelujah. Now uthi uThixo kungo 2020 18 July 2020 uthi, "I God now demand Nkosi yami. universal worship. I demand my universal kingdom on earth." Jesus. Ndifuna obukumkani bam ndanibuphethe uSathane engekafiki ngenyoke ethi. Jesus. Where abantu bonke phezu komhlaba kungazubakho onqula Thixo bambi, kodwa wonke umuntu azobe ephulaphula uThixo emthobele. Nkosi yami. Amen. Hallelujah. The kingdom is where God is when God is reigning all over the universe. Phezulu ezulwini naphezu komhlaba, apho ngasekho madimoni, apho ngekho Sathana, apho ngekho Antichrist, apho ngekho umprofeti wobuxoki, Nkosi yami. apho wonke umuntu ozobe khona, cause umthetho wobungqingqwa wobustrong umthetho. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now yintoni uThixo ayenza ngoku ngelixesha lethu Jesus. ngebandla thina apha? Mandilumkise umuntu lapho, singabantu bokugqibela ukushumayela thina. Nkosi yami. Xa uthenga enhlanhla nangenkani yakho kweli owasindiswa kwelixesha, abekho abasilandelayo. Njalo. Amen. Hallelujah. Singaba bavuthelele ukugqibela ixilongo, Jesus. abathi uYesu uyabuya. Amen. Now if by your stubbornness you refuse to take Christ while it is still shouted, then you are in a big trouble. Nkosi yami.
cause ikhona into ezayo Hey, Nkosi yami. ekungekho umuntu ozo-enjoya ukuphila xa ifikile. Njalo. Yile nto Thixo athi last year nge-9 kaMarch uthi avela sandigqibile ngoMatthew 24 from verse 1 to verse 13 uyaqaphela konke kwenzekile. Amen. Wathi inye into eshotayo nguMatthew 24 verse 14 Jesus. apho mawumenyezelwe ubukumkani bam ngoba ixesha labo lifikile. Nkosi yami. Saturday ndine-vision endinayo uThixo ndibonisa uba ixesha liphelile. Hey, Nkosi yami. Nanamhlanje ekuseni when I was praying undibonisa uThixo abantu abathe qhu benethwa imvula Hey, Nkosi yami. adlulise nangespeed asogqiba athi ixesha liphelile balekisa lo myalezo. Hey, Nkosi yami. Zothetha nje ngoxhwilo zogqiba ndihlale phansi Jesus. ibandla loxhwilo. Amen. And wasala kwi-rapture, I'm sorry to say this, you won't stand ubuhlungu uzofuna ukufa ungafumani. Jesus. Abanye kuthiwa bazocela intaba mazibagqume intaba zisuke zibaleke ufuna ukufa nangesifo isifo suke kuwe. Now uThixo ngeli bandla lokugqibela he is busy rebuilding his Jerusalem eyakwamoya apho wonke umuntu ophezu komhlaba kumele eve uba kunoYesu oxolela izono kunoYesu obuyayo. Jesus. Now if it is up to you what you choose in times like this. Hey. Let's finish iBhayibhile nje quickly. Okokuqala yintoni i-rapture yazibuza? Hey, Nkosi. Kukususwa kwabenza ukulungisa phezu komhlaba nguThixo hayi ngokufa. Ukuthi njengoba sihlela apha ngoku kuneyena apha phezulu emafini kukhala icilongo sisuke sichilwe moya kushiyeka isuthi apha. Nkosi yami. Noma singa-enjoya phezu kwalomhlaba kodwa amabhongo alomhlaba ayosala emangcwabeni. Nkosi yami. Now if you didn't die until Christ come noma ufile because there will be a great judgment that you won't escape. Yeah, There will be no one ozombypass uThixo. njalo. I-rapture ikhona. Can you find iBhayibhile quickly? 1 Thessalonians 4 verse 16. 1 Corinthians 15 verse 51. NIV preferable. Ungaphumi uYesu. Nkosi yami. Noba inaliti ziyakuhlaba noba uyatshutshiswa but ungaphumi kuYesu. Ngcono ugxothwe kokwenu kunoba uphume kuYesu. Usefikile andifundele quickly. 1 Corinthians chapter 15 Yes. verse 51. Yebo. Yabonani ngilixelela imfihlelo Yes. okunene asikulala ukufa sonke. Nathi sonke soyingcwabeni. Ndithi le generation yokugqibela and the last church. Amen. Ahlala phansi ufundishe phansi. Libandla leziphelo sisizukulwana sokugqibela. And sisizathu esi sokuba koniwe kangaka kwexesha. Kodwa siyakwenziwa ngakumbi sonke. Yes. Ngesiquphe, Yeah. ngephanyazo, Yes.
ngexilongo lokugqibela Yeah. kuba liya kulila ixilongo Yes. bavuke abafileyo Yeah. bengenakonakala Yes. senziwe ngakumbi ke thina. Verse 53. Verse 53 Yeah. kuba kumele oku konakalayo kuba kumele oku konakalayo ukwambatha ukungonakali Yeah. noku kumayo ukwambatha ukungafi. Amen. Amen. Umuntu othe wafa kuYesu. Xa ixilongo likhala wovuka yena. Abafe bengekho kuye. Bayalila ngomthethayo. Bathanga umlilo wezono zabo abafele kuzo emhlabeni. Now, xa selixilongo likhala wonke ofese enkosini wavuka kuthiwa ukubolayo kwinyama kombatho ongaboliyo obububuqaqawuli benkosi uYesu. 1 Thessalonians 4. Verse 16 only. Chapter 4 verse 16. Yes. Ncwadi yabaseThesalonika. Yeah. Chapter 4 from verse 16. Yes. Ngokuba inkosi ngokwayo Yeah. iyabuhla emazulwini inendanduluko inelizwi lesiphatha zithunywa Yeah. inexilongo likaThixo Yes. baze abafele kuKristu Yeah. bavuke kuqala 17. sandule thina babudlayo ubomi basaseleyo sikhilwele emafini Yeah. kwakunye nabo Yes. siya kuyikhawulela inkosi. Aba bafileyo asisubodlu. Bafele kuye. Bazovuka bahlangane nathi emhlabeni sidibane nenkosi emafini. Sihlale nayo forever and ever. Aphi yakhona nathi sibekhona. Ube wena usemhlabeni. Kune 7 years. Echaza uDaniel 9 verse 27. Ungamfundi. Pha kuvezwa akumkeli bandla emhlabeni. Because uMatthew 24 from verse 15 ukwehla ukuyoma ekugqibeleni kuthethwa phana noSirayeli ongazukhwilwa yena. Lokhu kumele uSathane asibonakalise kubo. Jesus. Lokhu kumele umchasi iKristu asibonakalise kubo. Now, wonke umuntu osehlabathini othengelishwa kushunyayela. Because now sikwi-end times, sikwi-end times, ezandawo bezingahanjelwa, idolophu zoshiywa ngabashumayeli ababizwa ngThixo. Jesus. Now, yonke indawo kwamintente kuhambi open air kube khona street evangelism kube khona town evangelism kube khona open airs apho kwenzeka ubani angabi nasizathu sokuziphendulela phambi koThixo. Hey, Nkosi yami. Now, uthi Daniel 9 verse 27 kukhona isiphandiso kukhona isikizi an abomination elizoma for iveki. Athi Ezekiel 4 verse 6 usuku olunye donenza unyaka. Now, i7 years ibandla lingekho emhlabeni kunezinto ezibuhlungu ezizokwehlela umhlaba. Kuthiwa ngoku umakoti olibandla Jesus. nge-11 kaMarch 2021
ndiboniswa nguThixo ibandla intombi ebu-virgin like ihambe emoyeni ize uYesu akhongoza ubayisa nasi isambatho naku umthatho suka intombi yabaleka yabheka kwenye icala wathi uYesu libandla lami eli alimfuni umthatho lihambaze ngoba le nto ishunelwayo ayikho enhliziyweni. My God. Ungayifuni into aphathekayo, but let me tell you, ixesha lemali iintafile ziyabhukuka nguThixo. Jesus. Ngoba yona nto mlibasileyo. Hallelujah. Now, xa uYesu efela ibandla walilobola ngegazi lakhe kube khona abantu abenza igazi likaYesu ilize ngoba bahlaba inkomo bahlaba ibhokhwe bahlaba inkukhu. Jesus. One day soon, it's not far, Yeah, Nkosi yami. ukuxhwilwa kude tu. Jesus. NeBhayibhile chapter 6 wasithile kunelizwe ePemiddle East iSyria amasha ayi4 elimhlophe elibomvu elijeli elipale nelimnyama ayi4. They are representing ilizwe eliseMiddle East iSyria endolo lizwe kuthiwa lingulast in terms of peace alunaxolo. Jesus. If eGauteng kunje umzekelo kule ndawo yenu if kunje kule ndawo yenu xa uYesu ebuyile kumke abathandazi kwemke abashumayeli kobanjani. Jesus. Sure. Oh. Ngoba laxesha noma amapolisa azobekhona kodwa kuphele umthetho Yo. noma amadoda azobekhona obengesenamandla. Yeah, Nkosi yami. Hey. Izinga lokona laba kwayamaleveli ephezulu Yeah, Jesus. ngoba abantu bebefana isono abantu abayityiwa bebefana ukubona bazobe bengekho emhlabeni. Hey, my God. What is rapture? It is the imminent exercise which can happen even now. Yeah. Ayinazo i-signs, Yeah, Nkosi yami. ayinayo into echazayo uba xa uzoxhwila ibandla kwenzeka le nale nale, kodwa uYesu ubuya kwakhe buya nathi une-signs. Jesus. eBhayibhileni ungazifumana Matthew 24, Luke 21, Mark 13 uzosifumana izibonakaliso ne-signs zokubuya kukaYesu. Now zonke ke zona xa ufunda sezenzekile. Osiam. What is therefore left? I-rapture. Jesus. Yeah. Le ndithi yi-secret eyaziwa nguThixo yedwa noYesu akayazi. Yeah. Osiam. Anytime ngathiwa yehla uyothatha ibandla avuthele impempe uThixo. And on that day uMangcwele olila nangoku uba yintona abantu baseGauteng bengamfuni. Hey, Nkosi yami. Yintona abantu bemvisa ubuhlungu efuna umzimba wokuhlala. Yeah. On that day wabelile inyembezi Sure. ube nawe wena useleyo ukhangela even abashumayeli. Ithi iBhayibhile kuMalaki kwasuka intombi empumalanga nabafana empumalanga besingentshona bekhangela nje ilizwi. Jesus. Bencaniyo belambile bengasalambelanga papa bengasalambelanga ngqusho kodwa belambele nje ukuva umqulu ukhangela intente apho bezikhona kodwa ngoyibi khona ubudlula ubhizi into zakho. Nkosi yami. Jesus. Hey. uThixo wenza i-rapture for this purpose uzobe uThixo eziphindezela. He will be revenging emhlabeni nakuye wonke umuntu ozobe ephila by that time. Okwesibili noKristu wabeziphindezela kuye wonke umuntu oye wazimisa
wayisa yena wanamabhongo against him. Uthi Paulus ku2 Corinthians 10 sithimba inqaba namabhongo aziphakamisa ngaphezu kolwazi lukaKristu. Jesus. Now don't let your mind to be above the knowledge of Christ Hey, Nkosi yami. because of what you think you have. Akukhulu ibandla uThixo wabethi removing the righteousness and leave the wickedness alone. Hey, Nkosi yami. And from the day ubibandla limkango ukusuka ngomso akuzufa. Sure. Ofaka ukuvuthela amaxilongo. Yabona uYesu xa echapha amantwini after baqala ukufa kulesithandathu. And life njengoba ndithetha ngoku akwi-action. Xa sifunda Revelation 6 ihashe elimhlophe eliyi-deception eliyicawa athe uMatthew 24 verse 4 nilumke ningalahlekiswa bani. Nkosi yami. I-deception ikhona all over the world Nkosi yami. where there is false peace. Ukolo lobukoki olushunyayezwa ngumuntu ogama lakhe linguPope Francis Hey, Nkosi yami. wase-Roman Catholic ne-universal churches ezimlahlekisayo Hey, bazikhona apha ziyaniqhatha. Jesus. We don't need oil. Yebo. Jesus. And okwesininzi we don't need yonke into uPope axoka ngayo. Hey, Nkosi yami. Akangomesiya yena. Umesiya ngulo simlindileyo ogama lakhe linguKristu. Jesus. Okwesibili uvele libomvu ihashe. Kuvele lipheli elibuhlaza. Kuvele limnyama ethwale ngokufa. Khona engenaxolo ebomvu akhoxolo. Kunjani emhlabeni? There is no peace. Revelation 6 4 pills sezivuliwe nguKristu. Azikenzeki to its fullness. Apho nizofaka ukuzilidumbe esitratweni. Hey, Nkosi yami. Then sizoba ne7 years silibandla singekho emhlabeni. Cela ufune iBhayibheli Revelation 7 verse 9. Quickly. Unesi ngicela nifundele bathandekayo quickly. Okanye ifunda apha esiXhoseni basofike. What year Revelation chapter 7 Yes. from verse 9. Yebo. Emva koko Yeah. ndabona naso isihlwele esikhulu Isihlwele esikhulu libandla. Yeah. ebekungekho namnye unako ukusibala. Alizubaleka ibandla likaKristu elizoxhwilwa. Noma umuntu angana excuse ngoku angafuna ukumamkela uYesu. Akazumiswa nguwe. Siphuma kuzo zonke inhlanga Yeah. nezizwe Kuzo nabantu zonke inhlanga eMzansi, eAfrika, eEurope, eAmerica, eAsia, eAustralia, nakwi-Antarctica. Every tribe and every nation. kuzo zonke inhlanga Yes. nezizwe nabantu Yeah. nelwimi Yeah. simi phambi kwetrone Yes. naphambi kwemvana Yeah. bethiwa wambu ngeengubo ezinde ezimhlophe. Mamela, mzalwane wami. Isambatho saseZiyoni. It's good to wait. But awungena ngaso pha. Jalo. My God. Akungena ngesambatho sasemhlabeni. Hallelujah.
kodwa kunesambatho. Hey. Cela nje abantu ababili beze nezitulo eziyithwa apha phambili. Ahlale phasi emnyama. Akuyabamba sihlala lapho noma. Amen. Kukhona ezizihlalo Jesus. ezulwini. Hey, Nkosi yami. Ukuxhwilwa ibandla kusenzeka lanto. We will be appearing kwesi uKristu Yesu. Funa iBhayibheli. Zonke inhlangano nezizwe nabantu nelwimi simi phambi kwethrone. Yeah. Naphambi kwemvana. So besime phambi kwakhe for 7 years. Kube kukube emhlabeni. Hey, Nkosi yami. Kube nokutya kukalishwa ubathenga kangakanani. Jesus. Kube kusithiwa uma unalo uphawu awuvumelekanga ukuthenge, awuvumelekanga ukuthengise, awususela namanzi la government. Hey, Nkosi yami. Ngoba government wabe enikezela igunya lawo kuSathane. Nemali nokubunayo by that time it won't work. Value. Hey, Yo. my Jesus. Umzekelo kunento ekuthiwa i-vaccine Yeah, ekhona DNA zabantu. Jesus. Jesus. Uthuthibo kuqala iCovid ngo-2020 apha kum. Uthi inzame zabo zolwa zilwe zide zifike kuphawu lerhanqwa through the COVID-19. Hey, Jesus. That's why phesheya kunamazwe amaninzi ayayithatha ezi-microchip hey, Jesus. apho ungavumelekanga ukungene endaweni ngaphandle kwayo. hey, I-microchip yinto etracer wena wherever you are. Ugovernment yakubona Jesus. ikuphethe njengunjalo. And banezinto abazi-introdusayo abathi kwiminyaka elandelayo noma ngo-2050 bazobe bekwazi ukufunda wena ezi-laptop. hey, Nkosi yami. Sabantu base-America nase-Europe Hallelujah. qhubekane bathathe. Nkosi yami. Le ndoda ayisababhekanga le, Yeah. ibheke thina apha. Hey, Nkosi yami. Njengoba thina sibheke bona, ibheke thina iyabuza uba siyilibazisela ntoni. Hey, Jesu. So velapho kule ndoda uKristu Yesu Nkosi yami. ngapha akayiwa Hey, great white throne. emhlabeni kubi ibandla lilapho for 7 years. Kube kuyingqumbo kaThixo ewukhuphela umsindo. Hey, Zithi zithilelo 16 kwathi xa uthulula isitya sokuqala wonke nephawu lerhanqo kwaphuma isilonda esibi ezithathu. Nkosi yami. Ukuyifaka ungasindiswanga iza kuYesu. Hallelujah. Thandazele ube delivered. Jesus. Ungaphindi uyidonga. Jesus. Funa iBhayibheli. Bethiwe uhambo ngengubo ezinde ezimhlophe. Akhona umuntu onengubo emhlophe nabathandekayo. Next. Khona engathi Ayikho. Nabalabala le. hayi makuze noba ngubani uzozopombolisa. Wena uphethe ingubo yakho. Uyikhulule ngesinqindi sakho. Uzogquma nje okungathi lukwala. Sithathe ezimhlophe ne. Lobelinje ibandla phambi kukaYesu yesa. Jesus. Makanjani? Funa iBhayibheli. Benamasundu
amasundu ezandleni zabo. Esandleni sabo kukhona amasundu. Amanye bewondla ngaphambi kwakhe. Hey, Nkosi yami. Jesus. Yena ubhizi ufunda unyamezelo lwabo. Hey. Yo. Ufunda ba insizwa zezanyamezela ukhumbulo. Hey, Jesu. Intombi zezanyamezela iwindi. Hey, Nkosi yami. Savala amathanga sathi asivule bese. Jesus. My God, Oh, yes. Jesus. Hallelujah. Ithi iBhayibheli khona isithaba sokunyamezela. Yeah, Nkosi. Ukunyamezela ukulingwa. Imvilo sisapha encane. Ube mkhukhwini kwenziwa njani? Hey. Ha? Simve kahle. Hallelujah. Ukunyamezela kunesithaba esikulindileyo apha. Hey, Nkosi yami. Ozosinikwa for ukunyamezele esosilingo. Hey. Kube khona abancama eyabimpilo beyincamela imiphefumulo efana nani. Hey, Nkosi yami. Kuthiwe zabe izithaba, they will shine like stars forever and ever. Jesus. Jesus. Ibe le ndoda ibhizi Hey. ibanika ngokwemisebenzi yabo. Hey, Nkosi yami. Uthi 1 Corinthians chapter 3 phaa verse 13 from verse 10 uthi njengoba sishumayela sisazodlulisa emlilweni kutestwe imisebenzi. Jesus. Wonke umuntu othe washumayela phakathi iBhayibheli ojonga imotive kuthiwa kukhangela uba ingaba wakhe phezu kweliphi na ilitshe. Hey, Nkosi yami. Ngoba abanye iyabala. Ngicela uyifunde quickly nayo. Sizothanda 1 Corinthians 3 from verse 13. First Corinthians chapter 3 Yes. from verse Verse 11. 11. Yes. Kuba akukho namnye unako ukubeka ilitye limbi lesiseko. Yeah. Nxamnye nelo libekwe kade linguYesu onguKristu. Isiseko nasi. Asakhi phezu kwenyoka ezikomamlambo baba phansi kolwandle. Jesus. Asakhi phezu kwendayeka. Jalo. Hallelujah. Asakhi phezu kwamangcwaba universal. Amen. Hey, Nkosi yami. Asakhi phezu kwamathambo amagqirha. Yeah. Jesus. Amen. Kodwa kwakhiwa phezu kwaKristu. Jesus. Ewe. Verse 12. Yeah. Ukuba ke umuntu ukhe wakha phezu kweli litye lesiseko. Yes. Igolide. Yeah. Isilivere. Ukuthwalela ukutyeba igolide akwakhwayo napha kwakhiwa ibandla. Hallelujah. Phezu kwelilwalwa yakulakhi ibandla lam. Amen. Akwakhiwa golide akwakhiwa silivere. Hey. Ewe. Ukuba ke umuntu uthe wakha phezu kweli litye. Yes. Lesiseko. Igolide. Yeah. Isilivere. Yeah. Amatye anqabileyo. Yes. Imithi. Noma bathandela mamelani. Ibandla leziphelo is not about big buildings or Jalo. whatsoever. Amen. Ngihlale eHumansdorp eEastern Cape. Yeah. Kune-building ezinkulu afunakwathika. Oh, Jesus. my God. uThixo undikhuphe ecaweni 2019. Hey. Uthi andisaya kwezicaweni amashumayela ezitalatweni. Hey. Jesus. My God. Ngizamphakama ke ngoku. Now, don't measure God according to the buildings. Yeah. Hallelujah. Kuthethwa ngezakhiwo apha Hey, ezinetapeti ezintle, Nkosi yami. ezinemetha eziklini, Decoration. ezinezakhiwo ezinqatyisiweyo. Jesus. Ewe. Sure. Ingca. Yeah. Indiza. Ingca amayeza la bathwala ngawo. Hey. Ungaphumi emayezeni. Yeah, Nkosi yami. Lahliyeza. Amen. Uthemba umthandazo. Jesus. Umthandazo unamandla. Ndake ndangena komnye umzi welinye igqirha. Ndifika umntwana egulela ukufa. Jesus. Ndalithalenta. Nathi hayi nam ndiyathandaza. Ndathi lahla intsimbi. Umntwana wakho lo ukhomeke kulahleni kwakho intsimbi.
Ya, Nkosi yami. Now, if why would you fool yourself by attending them with their lies? Nkosi yami. According to the after the gospel have preached Hey, in South Africa. Jesus. Hayi nasemampondweni wakhona namhla. Abasingayiphizana sofika ngekho gqitha. Siye free stuff. Lusikisi, St. John's, Oribote, Kongqele. There is no gqitha. Nkosi yami. uYesu uyashunyayela emampondweni. Funda iBhayibheli. Verse 13. Yes. Umsebenzi walowo nalowo Yeah. wabonakaliswa Yeah. kuba lo mini iya kuwazisa ngokuba iya kuvela Yeah. inomlilo. Yes. Nomsebenzi walowo nalowo umlilo uyakucikida Yeah. ubunjani bawo. Up. Kucikida imisebenzi. Ubuhlabele. What was your purpose? Ubushumayela. What was your motive? Ubungumthandazi. What was your motive? If emotive yakho yabheda, because mamela noma wenza into endlini kaThixo, there is a duty for you. Nkosi yami. That's why I will encourage you. Uba ngoku njengani vusa lexesha lesiphela. Take the message. Nibaleke nayo. Nkosi yami. eSamaria uYesu ufika kwintombi isilahlwe yanamadoda amaninzi. Same time isifa kumsindisi lo. Ayikwazanga ukuzibamba yabaleka ngena isixeko. So now uneduty. Xa uvuka kusasa, if you are not going anywhere, hamba izintalato uthi intsangu iyayekwa. Ukhona uYesu okhulula umuntu, intombi ziyayekwa. Ukhona uYesu okwazi ukubamba insizwa, intombi iyakwazi ukuphila ngaphandle kwendoda. Hallelujah. My God. Hallelujah. Hambi eBhayibhelini, 2 Corinthians 5. Anoyiki kodwa? Bazalwana anoyiki? Chapter 5 verse. Chapter 5, verse 10. Verse 10. Yeah. Kuba thina aba sonke. Thina sonke uyabona njengoba nilapha. If wamkele uYesu, mzalwane wami, sonke simele ukufela phambi kwalo muntu. Ewe. Kuba sonke simele ukuthi sibonakaliswe phambi kwesihlalo sokugweba sikaKristu. Kuna 7 years. Kuqala kujudge motives. Sesingenile Ewe. Okokuqala, if awunakholo mzalwane wami, sorry uzophosa. Uthi Romans 14 verse 8. Yonke into yenzayo ngaphandle kokholo isisono. Now, if you don't have faith, ubibandla lokuxhwilwa, then you will be missed. Uzoshiyeka ngaphandle. Now, kula 7 years, kwaqala kutest motive zomzalwana nomzalwana ebekwiministry. Sure. Kuzo zonke departments that are worshiping God, kuzo zonke service zokhonza uThixo, uKristu Yesu wabecheka imotive zebandla lakhe. Nkosi yami. Jesus. Nkosi yami. Asemthathweni konjalo mos. Ha? Bakhona bathatha. Awuthatha negqiba ukushada niya kwi-honeymoon. Singumakoti. Mfethu umakoti kuYesu ne? So, don't jolela Jesus. Jesus. My God. Amchitela. Niyeva? Bantu abatsha. Masingamjolelini lo Yesu. Hey. Akujolo. Ilinkoke elivesi. Akujolwa nyani. Ithi iBhayibheli, if ndisindisiwe ndilala nomuntu outside the lock, lo muntu ndikrexezela uYesu. Nkosi yami. Now, noba nawe ukasindiswa,
xa ulala nomuntu lo muntu ulala naye uhlala kuwe noba ningayeka ukujona ezilongo uqhubeka usiyolala nomnye owokuqala usekhona nalowesibili usekhona until kufika usuku lokuphoma kwakho izandla usarende ubabale bonke uba ndilele nobani ndalala nobani because bathandeka I don't want to lie usathane uyathanda ukuhlala ezibelekweni Nkosi yami. akhongoza i-sperm cells ngenyoka Jesus. zithathwe bafana ziyophoswa phansi kwamanzi ufune wena ukuphila impilo oyithandayo but inyoka manishukumisa ithi ungubani wena ungakwazi ukwenza lento that's why ke kubalekile ba ngoni nafu ningaphumi ningoyika ukuthetha nomfundisi nimxelele babheka umfundisi dilele namsuthu lele nomshangana dilele nomnguni dilele nomvenda dilele naye nobani ungababiza abantu bangabi nanhloni nanto sisi you can report kumama siyavana Hallelujah. niyafuna uKristu nincede Nkosi yami. thethani inyani Amen. uyabona uyafihla ofihla isono sakhe akayiba namphumelelo Proverbs 28 verse 13 osigubungelayo isono akayiba namphumelelo kodwa sivumayo ashiye wafumana inceba Amen. now thethani izinto ezi Nkosi yami. Hallelujah. My Jesus. Jesus. Yo. funi payiphi ayina la sahle kuba thina aba sonke yeah simelwe ukuthi sibonakaliswe yeah phambi kwesihlalo sokugweba sikaKristu yes ukuze elowo azuziswe okwenziwe ngumzimba ngoko akwenzileyo yeah nokuba kokulungileyo nokuba kokubi kwakula 7 years kune crowns ibandla leya crown guess what uthi Daniel 9:27 phakathi nendawo u7 umehlule kabini ngo3.5 phakathi nendawo kukhona umuntu from the first day ibandla lithathiwe Jesus kwavela umkhasi Kristu oqala enzombiza ngesibili iRoman Catholic Church ebuRevelation 17 lelona bandla eloqala la conductor ipersecution ye-early church Nkosi yami. elibandla lokugqibela elizohlasela elibandla Nkosi yami. now nakuphela isiphakade ibandla lokuqala mamelani kunento ekuthiwa yiChristo Muslim ama-Muslim adibene no-Pope Yeah, Nkosi yami. they have built a beautiful building apho bathi bazokhonza khona Jesus now from the day lemqala ibandla yesaphethu lo muntu masimthathe ezingumkhasi Kristu ezomsekelo isanaba wena mfethu wena ujonge mfesi sonenhloni thank you my brother simthathe lo ezomprofeti wobuqoki now kula 7 years uKristu Yesu Jesus wabe busy ngebandla now njengoba busy ngebandla aba bobabili noSathane bazobe bebaleka phezu komhlaba ithi ke ngoyiphayipile 2 Thessalonians 2 quickly Mambunchila kudala kulen ku Matthew 24 verse 15 Amufundisi Matthew 24 verse 15 uzofunda kuye wena qala 2 Thessalonians 2 funda to verse 1 uKing James NIV anenayo bathandekayo
And sithini isihloko sakhe? Events prior the Lord's second coming. Evil prior the Lord's second coming. Funda verse 1, ma'am. Now, dear brothers and sisters, Yes. let us clarify some things about the coming of our Lord Jesus Christ. Yes. And how we will be gathered to meet him. How will we be gathered? How will we be raptured? To be together with him. Yes. Don't be so easily shaken Ningazanyazanyiswa. or alarmed by those who say that them. Ningothuswa ngabathi That the Lord has already begun. abazothi uYesu sebuyile. Because bakhona abazothi. NjengoPope nabaprofeti beni balapha eGauteng. Awanthengisele oil. Don't believe them, Ningabakholelwa. Yes. even if they claim to have had a spiritual vision. Noma bathi babone umbono ibandla limkile. Kholondo. Or revelation or a letter supposed Yes. from us. Don't be fooled by what they say. Ningakhohliswa kwabakutshoyo. For that day will not come until there is a great rebellion against God. Bheka phambi kokuba olasuku lufike. Njengangoku sikwi-rebellious spirit ekhululwe. Yeah. Where abantu sebeqalile ukumthuko senyangweni. Nkosi yami. Njengoba iBhayibheli lisithi xa bakuvuthela amaxilongo babade babumba inqindi. Ingasabe lapho uThixo bamletha ngenqindi. Kuthiwa bengaguquki embulweni, bengaguquki ebuseleni, bengaguquki ekuthwaleni, bengaguquki kuzo zonke izithixo babezikhonza. I-rebellious spirit seyiqalile. Nkosi yami. Ithi ke iBhayibheli funda verse 7. Verse 7. Yes. For this loneliness Yes. is already at work secretly. Abantu bababili lebona bonke abaprofeti bebeprofeti ukuqola beprofeti imali. They were preparing the way for this one. Bonke abachasi Kristu noma lo-12 apostle lacawe Kilisisi. bebepreparishela lo mchasi Kristu ozayo. And it xa ndijonga wavela eSyria. Apho kunemfazwe namandla, apho kuthiwa khoxolo tu kwaphela babokugqibela ehlabathini lonke worldwide to have peace. They have a powerful army. Noma bembalwa kodwa emfazweni bafika bawile. Jesus. Funda mama. And it will remain secret until yohlala ingaphansi kwecarpet okanye isebenza emfihlakweni. Apho Pope nabaprofeti bokuqola athi uThixo kuJeremiya baprofeti uqola andibathumanga. Njalo. Nangoku eSouth Africa, how many who were prophesying peace, who were prophesying prosperity? Iphi ngoku? Yo, Nkosi yami. Balamba abantu eKhutsong into omnyomandela balamba bahlutha bodwa edolophini Jesus. bedimani zabantu ngamaqhinga. Jesus. And Mamelani impiliso ayithengwa wathixo. Njalo. Matthew 10 verse 8 namkele ngesisa yiphani ngesisa. Jesus. This gospel is free. Nkosi yami. Anyone who comes with the gospel that you must pay must pay igqirha xa liphatha iBhayibheli. Avumisi. Lilahlekisa nje wena. Amagqirha ngabachasi Kristu. Njalo. Hallelujah. They are preparing for this male antichrist. Ma'am, it will remain secret, yes. Verse 7. it will remain secret until the one who is holding it backstep out of the way. Until
yeke mfethu Yeke mfethu. umele umoya ongcwele izasesa mele libandla umoya ongcwele now kususwa lo esizapho yabona umzekelo usithakelo antichrist now umsebenza kwakhe is-secret as we are speaking now. Yeah. So njengoba i-secret kuulinde ayilobandla elilinde yena ulinde ibandla uba lisuke. Yeah, Nkosi yami. Now iplan yabo the more ibandla lilala ubuthongo the more u-antichrist esebenza ebulala abaninzi bayesihogweni baziphendulele phambi koThixo. Yile nto ndimkhuthaza noma niyafika ku-salvation ngcinani ngoYesu Yeah. ukuze wonke umuntu okule nyumandela akwazi ukuma phambi koThixo engenaso isizathu sokuthi Thixo andivanga nto mna kushunyayela. Bakususa phindela kuKristu nawe umoya wavela limka ngo-12 ebusuku ibandla 12 minutes past 1 ekuseni baqale babonakale besenza umsebenzi ombi phezu kwabantu abaphezu komhlaba. Jesus. Apho i-prostitute zingazuku-enjoya ukuthembisa komzimba. I-drug addicts azizu-enjoya ukuthengisa i-drugs. Hey. Ngoba lo muntu wabeqhuka umuntu ngalento bemenzisa yona ethi yenze ngenkani. Selumuntu akafuni uku-awutha kodwa lo muntu ufikile athi phuma uhambeze. Hey, Nkosi yami. Izithi iBhayibheli apha phansi komhlaba kune-demons ezibekiweyo sibekela abangevayo Hey. zokhutshwa xa le ndoda seliphezu komhlaba kuthiwa zinomsilo wescorpion Hey. zokwenza buhlungu uzathi uThixo ncwadi yeRevelation athi ingca ningabonakalisi Yeah. notyani uyekeni yekani uhlaza ndifuna nihlupha abantu Nkosi yami. hlukumezana abantu kuthiwa banezifuba ngathi zizifuba ezifakwa insimbi leyokuvikela isibhamu zinenwele kwamankazana zinobuso bomntu zibaleka kwamahashi imisila yescorpion ibetha umntu inyanga eziyi-5 ungacingi uba kunosuku apho uzodlulwa khona awuzudlulwa day and night uvipain uya kugqirha athi ugqirha hayi nami indibethile le nto ekubethileyo I don't have your help. Yo. Ngobaba ibandla nomoya ongcwele noKristu walo niye namdelele emhlabeni. Hey. Na uThixo xa eziphindezela akaziphindezeli ngokwakhe but usebenzisa lo benimlulamela phezu komhlaba Hey, Nkosi which is antichrist. Now ithi iBhayibheli uDaniel 9 phakathi kwa7 years which is with 3 years and a half sanoma apha emidlini bafana apha kwimidli wavela lo eVesi Matthew 5:24 verse 15 athi xa nilibona isikizi lesiphandiso simile endaweni engcwele olesayo makaqiqe. Jesus. Ithi iBhayibheli pha akakabonakali kodwa wabonakala because xa ifika funa verse 4 no 5 no 6 quickly. Therefore, Yes. he will exalt him. He will exalt himself and defy everything that people call God. Yonke into yoba ngayo yonke into enoThixo uyithobela phansi. Hey.
worship. yonke into enonqulo phakathi wayithobela phansi. Yes. He will even sit in the tent of God, claiming that he himself is God. Wosusa uThixo athi makasuke ametempileni. Amayuda azombona ngalonto athi lo Mesaya sithi simlindile asinguye lo. Silahlekisiwe. Hey. Kulapho kuthiwa ophezwendlu makangabe sehla, osentabeni makangabe sabuya, osensimini makangabe sabuya. Then kwakudlule lo xesha kuvuthela amacilongo. Akhona omnye umuntu that will enjoy the blowing of the trumpets. Hallelujah. Ngoba amacilongo, icilongo nelinye linesibetho salo. Kubetha ukudla, kubetha amanzi, kubetha indalo, kubetha izulu. Elasithandathu kulapho kuthiwa kubetha umuntu. Kuthiwa bathi Ntaba oyini osifihla. Lo sifuna ukufa. Kube kusithi ukufa. Udala neshunyayezwe. Hey. Kuba ukufa kubalekile. Yeah. Verse 5. Don't you remember that I told you about all this Yes. when I was with you? Yeah. And you know what is holding him back? Yeah. For he can be revealed on when his time comes. Yeah. For this lawlessness is already at work, Okuxhasa umthetho sekusemsebenzini. Yes. and it will remain secret until the one who is holding it will step out of the way. Yabona xa sekususwa ibandla. Aba bovela. And ukuvela kwabo, I don't want to lie. Nosebenza I won't enjoy ukusebenza. Ukudla kunancaza nibuza apha ngoku noba ungasinatyi into enincaza. Mna I don't enjoy food anymore. My food is in winning soul only. Hey, Nkosi yami, hallelujah. Loo nto iyachaza uba uphelile okwasemhlabeni. Yeah. Let us 45 here quickly again. Revelation chapter 6 from verse 17. Can we start from verse 15? Revelation chapter 6 Verse 15, yeah. from verse 15. Yes. Bathi okumkani bomhlaba Yeah. namanene Yeah. nezityebi Yes. nabathetheleli waka Yeah. nabanamandla Yes. namakhoboka onke Yeah. nabakhululekileyo bonke Yes. bazifihla emiqolombeni nasemaweni Nansi le ndawo. Nizozifihla uba nithena mphiko uKristu. Nizozifihla emiqolombeni nasemaweni. Yes. nasemaweni entaba. Yeah. Verse 16. Yes. Bathi kwindaba nakumawa siweleni Siweleni. siweleni Fall on us. Oh please mountains. Oh bantu bakaThixo. Siyanicenga. Ningaphumi kule ndoda. Jesus. Ningamana nilahlekane nako konke kodwa ningaphumi kule ndoda. Hey, Nkosi yami. Imbi into ezayo. Yo. Iseyintshutshiso njengoku njengabantwana bakaThixo kumele sivaye through i-persecutions Njalo. but i-tribulations kungcono ukushunyayezwa ngumuntu othunywe nguThixo kunokuThixo ashumayelele yena kuwe. Hey. Ngoba xa eshumayelela kuwe woshumayelela ngale nto ithethwa apha. Wakucela ukufihlwa intaba Yo. kungekho mnandi. Funda iBhayibhile. Verse 16. Yes. Bathi kwindaba nakumawa Yes. siweleni nisifihle Yeah. ebusweni balowo uhleli phezu kwetrone Yes. nasengqumbeni yemvana. Yeah. Verse 17. Yes. Ngokuba ufikile umhla omkhulu wengqumbo yayo. Kubani nake onako ukuma. Who will stand against the wrath of the Lamb? Hey. uYesu usemnqamlezweni. Uthi okokuqala bawubaxolele ngoba bayazi into abayenzayo. Uthi noNcumo. Wathi izwi lesixhenxe noNcumo. Now woqala uba nomsindo.
yena umsindo wakhe isithi iBhayibhile pha ku 2 Thessalonians chapter 2 verse 8 wabetha uthaba lwakhe ayingentonga ayinangekrele kodwa ngomoya wemilele yakhe luthe uthaba luphele. Now akuphela la 7 years phakama nawe Kristu ukudahlele phansi. Akuphela la 7 years aba boy-2 bephezu komhlaba before the World War, which is the last World War. Bathathwa bephila baphoswe ecibini lomlilo. Sisukelele ngahlala phansi. Bephila benomphefumulo benenyama behlutha umngqusho baphoswe ecibini lomlilo ongunaphakade. Hey. Abe uSatan evalelwe nguKristu for 1,000 years under the ground. Lisuka ibandla up to Revelation chapter 21 ndabona uKristu neJerusalem besihle ezulwini. Umhlaba omdala udlulile kwedlula nezulu elidala kwavela elitsha enokukhanya that no one will stand. Hey. Kodwa ngabame kuwo umzi omhle wosindiso iJerusalem. Ngaba kuwo who will be able to stand that brightness, that glory, the glorious church with Christ, the husband of the church. Jesus. Kuna 1,000 years sehle ezulwini sizothawana lesiGauteng. Hey, Nkosi yami. There will be no more buildings. Yeah. There will be no more gravels. Yeah. There will be no more matotomes. Yeah. But yoba ngumzi kaThixo ogcwaliswe igolide phezu komhlaba wonke. Yeah. Apho bonke abathe baxhwilwa nguKristu Yesu basobehleli naye benza inkosi bengababingeleli. Where will you be? Hey, Nkosi yami. On that day. Bawo. Jesus. Atohlabelelayo, Lord, I want to be there. 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 To be there forevermore. To be here now, Hey, Nkosi yami. forever and ever. Apho kuthiwa kosula inyembezi inhlungu zisuke Hey, Nkosi yami. abakwezulwini babuza Hey. oJohn bankosi kodwa kube nini na ungaphindisi ngenxa yegazi labakhonzi bakho. Phendula inkosi ithi okwexeshana khanilinde Hey. kude kuzaliseke inani labo abazonqumula inhloko njengani. Hey. Rapture is very near. Ukuhlwithwa lusondele kakhulu. Siyathandaza. Revelation 19 verse 6, 7 and 8. Revelation 19, Yes, verse 6. yes, Sisandi yes, sesihlwele esikhulu. yeah, Sangasisandi samanzi amaninzi. yes, Sangasisandi sendudumo ezinkulu. yeah. Sisithi haleluya ngokuba inkosi uThixo usomandla Yeah, ingukumkani. yes, Ingukumkani. yeah, Verse 7. yes, Masivuya sigcobe yeah, siyuzukise ngokuba ufikile
umsitho wemvana. The marriage of the Lamb, the last supper of the Lamb has come. We are inviting you, mfowethu. We are inviting you, my sister. Isihlalo sakho sekho. Hey Nkosi yami. Isitulo sakho se-empty. Nelakho igama ngapha. Le ndoda ayikezi ukuzoxhwila ibandla. Jesus. Ithi ke loo nto nawe you can come. Uzohlala uhlalisane naye. Nkosi yami. Ukufa semhlabeni mahlalisane. Ngoba mangakushadi yena. Kanye akanamali yokushada. Kanye unayo cha umnandelo nje ukumvulela. Nkosi yami. Jesus. Asiyasifundele ukuhlalisana naye Khutsong uKristu Yesu. Amen. Hallelujah. Ewe. Umfazi wayo uzilungisile. Yeah. Verse 8. Wanika ukuba athiwe uhambu ngelineni ecikizekileyo emhlophe. Uthi wewambu ngelineni ecikiziweyo emhlophe. Ewe. Eqaqambileyo. Eqaqambileyo. Kuba ilineni ecikizekileyo yimisebenzi yobulungisa yabangcwele. Yes. Verse 9. Sithi kum. Yeah. Bala uthi banoyolo abo bamenyelwe esidlweni somsitho. Unoyolo wena uthe kwashunyelwa kuwo ezindaba zilungileyo zobukumkani. But if you refuse to accept them, Hey Nkosi yami. you will have no excuse Yeah. before God. Jesus. Umuntu angamkhathana uThixo endiqhatha nje. Hey. Hayi andisazoqokolela iminikelo nezishumi but ndithetha ngempilo. The husband of the church Christ uthi Ephesians 2 verse 14 ngokuba uKristu uluqolo lwethu. Now umakoti akabinalo uthando but ukuze athande wosulelwa ngumyeni. Now to love Christ you need to be influenced by Christ, by his love for you, so that you can love him back. Yeah. Ithi lento Luke 21 funda pha verse 35. Go. Simple as this. Also fika abafundi now. Singabi late. Luke 21 verse 5. Yeah, Luke 21 verse number 35. Yes, pause. So, yeah, phone. Verse 35. Yes. Ngokuba luyakufika njengogibe phezu kwabo bonke abahlezi emhlabeni wonke. Yes. Nikhuleka ukuba nibe namandla okuphepha. Niyasiva isiteps sokuqala ukuze nisinde kwi-great tribulation. 1. Pray. Thandaza. Bheka xa ungathandazi uncedisana nabathakathi noma uthakathi wena. Now ought to look to stand or to be counted worthy ukuthi ufanele ukuma phambi kwayo inkosi ukuze ukwazi ukusinda kwi-great tribulation. 1. Pray. Verse 36. Yes. Ngakho lindani ngesikhathi sonke. Yes. Nikhuleke ukuba nibe namandla okuphepha kukho konke lokhu okuyakwenzeka. Ukuze ukwazi ukusinda. Keep on praying. Le ndoda kuhlanganwa nayo emthandazweni njengoba ibandla lo
ulokwe ready ukuva amazwi aphuma emlonyeni wakho umoya ingcwele, and he will connect you to the husband so that uzodevelop uthando lomyeni wakho. Siyathandaza. Awufunda uMatthew 22 sithandaze ngaye. Cela nje ujonge ingubo yakho bayijobhe kangana. Hey. From verse 11. Cela ukhangele ingubo yakho. Ubinjani na? Ingabe mhlophe okanye ingabe ibomvu na? Jesus. Ingabe emnyama na? Abazongena khona ngaba ngubo zihlanjwe egazini. Kwakhe babuza indoda enkulu, angiyazi igama layo, ibuza uba ngobani ke aba abavethe ingubo ezimhlophe? Athi Yohana ndazi. Iphinde ithi le ndoda aba ngabasuka ezantsi emhlabeni embandezelweni enkulu. Ezintshutshiso zingaka xa sima phambi kwakhe wabethi well done. You have passed through great tribulation. Jesus. Afunde amanxeba, afunde zonke iziliko, afunde umphoqo, afunde nendlala. Hey. Verse 11. There is no generation with tribulation as this generation. Hey, Nkosi yami. Uthi Matthew 24 verse 12. Kophola uthando kwabaninzi ngenxa yokuxhasa umthetho. Athi othe wanyamezela kwade kwasekugqibeleni kwade kwafika yena wosindiswa. Jesus. Athi phakathi verse 22 ezinsuku, which is le minyaka eyi7 ngeyenziwa yande, but for the sake of Israel yayancitshiswa because bengekho nomnye ozosinda. Hey, Nkosi yami. Ngizonika intonga yokunqoba, intonga yokoyisa amadimoni asisixeko. Nibambithwe yodwa uba ibandla elililo nani soon lizosuswa emhlabeni. Noba ungumntu omtsha kuyahlekiswa ngesalvation. Noba ungumama kuyahlekiswa ngabanye omama ngesalvation. But hold on. Amen. Hey. Mbambu Yesu. Jesus. Mbambu Yesu. Jesus. Mbambu Yesu. Selezinto singakuvumeli kodwa nyamezela pha kuye. Kungcono ubuye wavuthiko athethe nawe engakawuthulula umsindo ube sawuyaguquka than uba akufoste ngexesha lembandezelo enkulu. Hey. Xa usathane uatheka uThixo ukhona to protect you. Akhusela uThixo. Athi ngeke ukwazi Satan. Wenza njalo nakuYobu. So nakuwe God can do the same. Ngoba uyathuthiswa. Uthixo unako ukuhlangula. Izithi iBhayibheli akwasilingo esinikwayo esingaphezu kwamandla nawo. Bambelela nje wena kuYesu. Uziyeke ezinye izinto. Yeah. Athatha uPawulos sijonge kuye ongumqali nomqhubelelisi wokholo lwethu. Now makuvuka Stefano